Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May sa aman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Adto iti istoryangin kam pinalwan. Kinasulpeng matday tana. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Day, anyaman mapaspasamak kan lakay. Nasakit nga rin ti tiyan ko. Kanayon mo tingag sakit ti tiyan mo. Anya nga mintikinan mo ya. Anya kumangay. Awan mo't. Naalalam day ta iti kababartek mo Anya kinabartek mo't ngay bagbagam dita. Kat isumat. Agsangit ti aldaw adi kay uminom iti arak. Nalabos mo't dayta. Ay kat budnumat. San ka nga aglibaken? Kalpasan na. Anya ti pulutan niya. Chichirya. Iso daytan. Ulcer kas kada sakit iti bato nga tanti sakit mo. Anyan? Ito siguro hindi patay mo. Kalpasan na, ipanda kay hospital. Sigurado, ibagada na COVID kan. Sumardeng ka man, bestra. Ay saan? Saan nga dayo ang mapasamak dayo tapatok? Di nakman butbut ngan si ka, bestra. Saan apa nang butbutang dayo tayo? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak kan ka. Among matan ti patakaran ita. No na COVID ko nada. Puuran adagaw ti bangkay mo kat dapumlangan ti mayawid ditaw. Sus, isardeng mo man deta, bestra. Makapasigar ka mo't. Sika ti mangisardeng iti panagbarbartek mo. Sana natangkan ti ulam. San kasulpang no kayat mo pa iti agbyag. Pasensya kagawad Domeng. Pinanawak ano sakit ti tiyan nila kay. Ipan niyo iti doktor Uwan kagawad. Ngam, saan nga iti ospital tama no ibagada COVID? Kat nainal daw samot nga agtagtagay da iti arak. Uwan nga rod. Amo na lang arodan nga dolsar na. Kan sakit na iti kidney asigod. Sos, kita nyo Pilitan may padoktor. Delikado. Ay, pangkulangan iti private doktor kagawad. Narigatan, no hospital ang mga no ibagada COVID. No symptomatic ako nada. Wano adakin ko na lagi ti sintomas. Talaga, iswab da. Kahit no positive, ay, delikado. Ay, di napakit di kayat Siguro nyo, narigatan. Ang mga no da COVID nan. Makita ang padtaw. Nagadong ti maiparita ka nam. Ti saan lang nga ulcer at dapay sakit mo iti bato. Just kikit di. No kayat mo pa iti agbyag iti mabayat. Tung palem dagiti imbaga ti doktor abawal akanaw.
At damot dagiti resita na nga agas at umarek. Siguro, agimbag mo't dagitan asakit no maibos ko. Nay, anya ti kahit masawan? Simple. No maibos ko, may imbaga na kon. Akayat na asawan, mabalin ko manan nga ipaunag dagiti imbaga na abawal. Anya? Tasabalin to man na nagastos. Anya nga rod. Kastala ang tibiyag bakit. Ay, makamu ka. Ngam no masurunak. Bay-bayan kan. Anya? Ay, makamu kan iti bagit. Nasayat ta nagpa-doktor. Nagadugaya mo ti marikrik na na. Kaiinom dan iti arak Ay, naku namon. Sakit nagasam iti chicherya kas kada soft drinks. Kan arak, tinang pa-ulcer kan kwa na. Ayawan No di na isardeng. Amangan no maipada iya kasinsin mo na putdanan iti bagays. Kat nasukatan iti guma. Gusto ka dita, Gusteng. Naimbagkit di mo, tanay sardeng na ti aginom iti arak, dayay. Kat nabayag matanday day. Kan si bibiyag pa kan nasaranta pa yung aging gaita. Kan di na pa'y gasar ko na ma. Ngam no saan nga sardang ni kagawad pagtok ay sauce. Masapa ang mabalo ni Bestra ang asawa na no kasta. Ay bay ama. Anya nga rod no, abos mo na matibagina. Nuapay kitdi. Ano anya launay ti aday ti arak. Ta isman da launay. Imaasanda. Amom pa yan. Tano narugya mon kat umimimas mo. Bayat nga madadum ti mainom mo. Naimbag atayin sardeng mon lakay. Tano saan? Ay jaklam mo. Numadanon mo mati kasta nga edad mo. Hindi na makapawi ka pa. Damot lay ti tao day ta. No kayat nang isardeng, may sardeng na niyan. Agpapan pa nagsigarilyo. Ado ti agkuna anarigat nga ikateng. Kalukwan day ta. Ay, nasa umon bakit? Ta naikat kunto pa'y. Kin kaslawan man yaman na. Aday ti tao day ta. No talaga determinado amang ikat ay maikat na. Ay, sus, kagawad pantok. No saan mo atanggadan day ta? Awan Nasa pa ang mabalo ni Bestra. Sa umot kagawad duryang. Ay napod no, tikunak. Laglagi pa. Ubing pay, kan narapsat pay ni bakit mo. Ay, ado pay lat mapagkiram na, kagawad. Sumardeng ka man kagawad. Mabayag pa'y ti papatay ko. Saan ko pa'y anaragpat wino nagunod ti may sakang runaan nga arapaap ko. Ay na, no saan mo nga anadan ti bagem. Talaga saan mo ang magunod pa'y kagawad. Tirigat na kitde, iti ka nito maipan kay di ospital ita. Na, ibagadaan na COVID ka. Kat mapuuran wano maitabon ka saan ka man malamayan. Makapasigar mo ti bagbagam kagawad. Agyaman ka kitdi tapalpalagipan ka kagawad. Saan ka masuron tapod no ti bagbagak. Gusto timbaga ni kagawad duryang kagawad. Anya? Tanggadem husto na ita. Uwan, awan danag kagawad. Agasam, dua na dadagsan na sakit na ita. Ulcer kan kidney. Kaya da ito, uy. At damat inresita ti doktor nga agas ko. Ore man agagas ka, no ka nang matlat na nagiti iparit na. Wano di mo matsurutan nagiti balakad na, di awan matlahan. No maibos ko dagiti inresita na, agimbaga kon. Makan ko manan dagiti sigod akan kanak.
Ti arak laon ay. Mariknak no naimbagana ko, wino saan. Kun, amok daytan kagawad. Awan danag. Iso No bilang tagasat kun aket, anya nga rod ngay. Balon kun no ipatay ko dagiti kanak nga uray bawal. Adamot lang iti tao na ita, kagawad. Husto ka kagawad. Ken kunada, adda ka no iti lifestyle ti may sa tao. No anya ti lifestyle na, ijay mo't makitam no kasanot kinasalunat na. Una, tano di tao kat adu ti bisyo na, amom laptan. No pa'y ado ti mangibaga nga, ado ka no mo't ti bartet di tangam, napaot mo't ti biyagda. Anya? Ay, jakpat siya. Nadaman, manmanaw. Ay kat, wana, oray siyak mo't Mamati akiti dayta. Adda iti lifestyle ti tao na ita. No anya na iti pag-aayat na kanay. Tas kumaka na iti makan, awan sustansya na, mangtid lang iti sakit. Wen kagawad, ta adu dagiti makan, dirumbeng akanin akanayon. Madarag iti sulpang. Amuda lang aruda na may pare, kan saan na nasaya at para kadakwada. So pala ang ti pag-aayat da. Wen kas kumakadagiti mainom, arak, kola, kas jay. Ken oray lagi ti makan. Lagi ti masida. No kanay na labsam lagi di awan ti maitod na iti bagay. Ay, pangrugyan ti sakit. Uno mang dadali ti salon up. Wen tay kunada nga ruden kagawad. No anya ti bawal, isupay ti naimas. Kunak no asino itayan. Si kamagayang bestra. Wan Rosa, adda lagi natang ko dito istorya ni Banay. Ay, uray siya ang harod. Adda nalipata ka ginatang ili itay. Isa kapilitan nga mayak dito tersena. Iso ay kumusta man ni kagawad nga Impan yun sa kano iti doktor. Wan, medyo sumaysayat mo tan. Addan talual daw na. Addan samot nagnaan ti agas. Dinaliwayan dagiti agas na kan surutan na tibilin ti doktor kan kuana. Adda ken kuana daytan no agsulpeng. Isunto mo lang taglak no di natungpalan ti doktor. Ay laklakayanan Rosa. No ipakat na lata ti kinasulpeng na. Awan maramidak. No maiparit lang arudan kat aramiden na pailaang. Adda ken kuana daytan. No di nasurutan. Ay siguro kayat nang timatay. Abusta kastoy ti panawon. Naimbag ata privado doktor kinangipanan nyo. Kan ospital nga mga no imbaga dakit din ako bed. Saan nga iti ospital tadi na kaya? Kan mabutang nga ibagada ako bed. No apay maangamin. Nga uray dagiti gagangay asakit wan no marikrik na tayo idi awan pay ti COVID. Kat ibagada mo ten ako bed. Ay naku namon. Tauray awan pa'y COVID, adan dagita asakit, kan adamot ten dagiti matmatay. Awan ngamin ti talaga nga specific as sintomas. Basta ado. Kat dagiti sigodan na marikrik na tayo, nang runa no nalami istipanawan, kadwa na amarik na tayo dagitan asakit. Sapay la ko matatungpalan na tibilin ti doktor. Tano saan? Kas itina ko nakrosa, numatay akat itabon, anyang nga roda, ganabon ti sulpang. Ay, nay, naimbagan ka din, kagawad pa to. May kamutan dito eh. Wan, kun madukutan ako na yun ijibalay nga awan aramidin na. Ay, sa bagay Kagawad doryang. Mabalin ang sikan ti bilinak. Awan mo't gamin datanod ugok. Anya nga minday ta kagawad. Sika man labasitan ti gumatang iti merienda tayo. Ay, wala.
Pagsasangwan tayo kada kagawad doming no agsubli ditoy Apag husto ko dandanin day jay. Nagawid la ka no biik ta adda kinita na. Atoy. Kaya, anya ka di tigatangay kagawad. Gumatang ka man iti orange wino ure anya akulad ditan ken chichirya. Ala, makan kan mainom mo ayada kita. Padasag man. Makain inumak. Ala ka kagawad, mga naabsuble wano sumigi man ti sakit mo. Saan? Iso nga padasag. Naimbaganak matan iti kunak. Delikado man nga rodan ano kasta. Apay kagawad? Ibusor naman ang tibagina. Ay, okay ka naman tantirik na. Nga uray itay makainom iti soft drinks. Halakit bagina reta. Dakin ko anan no abusol na. Wamaki di No saan pala nga nadidigra ang dakin ko anan reta. Dirigat na ako nam kagawad. Amangan no umdas tumanladayta na pambarna dagchuteng. May sapa neta. Amang ano na tantuman lat sangkay pambarnan. Ano sakit ti tiyan na. Amo tayo mutan. Managpambar ni kagawad padto. Aborido ka ma, bestra. Anyat sapsapulam. Kawaro sa sapsapulok man nila kay. Kan umaya ko magdama kan kagawad dumeng no napnapan nila kay di barangay hulitay. Awan pa'y man ni dumeng. Nagturturungan nga tanday jay at tao ay Amang ano adamatan ni jibalay nyo. Amang ano nagsinaliwasiw kayo laang. Una na nga minitaya pumanaw sakbay ti pangal daw. Mapan ka na di barangay. Amang ano dapay la ijay Ay. Nay, iso magaya man day ta ni dumeng. Bestra, anda ka ba dito? Kagawad. Sapsapulan na ni kagawad padtok. Umayag damag kan no may di barangay ni kagawad. May nagpamirinda ka no pa. Saan ko danaw? Anya nga oras sa pimanaw ka no kagawad? Apaman ka no ang nakapamirinda. Imanaw mutlaing. Kung ni kagawad duriyan. Sakbay pangal daw Nay, malaman. Matlangan. Amang ano ada nakaidagasan na, bestra. Lakit day. Amang ano binisita na dagiti barkada na. Tanabaya asa narimrimuar kan nagpaspasyar. Kaya't nasawan nakitagay manan. Kagat arak ka? Nakitagay ka? Mamanak laeng. Pinadas ko lang mat ati simimsim. Anya simimsim? Basit lang mat kunak mat. Talaga saan ka ang nadidigra niya? Siguro kaya't munti matay. Anya kayat kunti matay nga bagbagam mat. Adaya tawa kayat na timatay. Ada, sika. Nagkuna. Saan kit din? Amom lang arudo na maiparit kan ka. Ngam inaramid mo pahilaang. Imbaga lang arudo ti doktor asaan ka nga uminom iti arak. Basit lang mat. Kun awan mo't mariknak amade. Kasla pa ikat simarantaak Anya? Sige, no saan ka maanawa? Sige lang, no kayat mo. Igatangan ka pa Kat agbartek ka aging ga itisaan mo nga amuti lubong mo. Anya? Isumat, tapno mapnakkan. Kan apay namin abasit lang ti ininom mo Impaturoy mo ko man, ti saan kan anak kaawid. Kat naturog ka pa yan ijay. Wano, dita ka nal. Anya mo't dita pa nagsasaumog. Pudno mo't ti ko na. Manipo dita, saan ka nabiyangan iti kayat mo? Mapan kalatan iti
Aramidem mutlap tanti kayat mo ah. Ngam no addan to pa'y mariknam. Hay, ditamot na. Urayo mo, ti patay mo dita sule. Nasabat ko ni Bestra, kat makasangsangit ang nag-istorya kanya. Apa naman ay? Inaldaw ka nung agat arak nila kay na. Awan man nga rode na. Talagang agpakamatayan ni kagawad no kasta. Ngam gapot surun na. Bayam numatay di tabon. Kuna na. Anya? Padasek to man ang panakasarita. Aday baga ken kuana tapno sardeng na ti agbartag ken mga ramit karagit imparit ti doktor ken kuana. Anya matimbagam kan kuana. Baga kung eleksyonan umay atawin. Anya? No di na anadan ti bagina. Saan na matungpal ti arapaap ng agkapitan. Ah? Uy, Rosa. Takala talaga ti arapaap ng agkapitan. Kasanon nukid dawon na asaan kan ato maray? Ha? O di ibaga kamulatan. Anya? Ay, kagadunan. Ne, Ay, apay kagawad. ay apo. Dakas tinapasama kan kagawad padtok. Apay. Anyat napasama kan kuana. Intaray dagayam, midi parbangon ni di ospital. Tauray la agpatangken kan uray la agtiritir kan na gapot sakit tiyan na. Anya? Ah? Simang puiten ti baruda. Ket kunana an naswab kanu itay agsapa matlaeng. Ket positive na da COVID na. Ha? Anya? Ket kasta unay kanu asangit ni Bestra. Ta ma-isolate kanu ni kagawad. Nalpas. Dahil tam ti malalat sulpan. Nasulpang na tam. Anya nga ti maramidan. Sumat na ron ti... Ay. Salpan. Nagtagtagay na pakmanay. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istorya ngayon kampinolwan. Tinay baliktad a kwadro. Dito'y drama tayo,
Duming mabalin amin. Anyala, kit di mutin dagito at tao ayah. Di dalam makatuturmat. Nya mana daya mo do magbustay. Na ito man may sa adamag ditoy. Ken post da iti social media. Isun sa ti trending ita da ito. Oh, anya manen data, COVID. San? Na ito man pa nagkandidato ka no ti idol ti kaadwan iti bunag ti boxing. Ay, ay amugod. Siya kawan dua-dua. Idol ko iti tay active sports. Tadumot at dayaw tinsangput na iti pagilyan. Ngam no ti panagpresidente na sosina ay kinaagra mo da ito na. Naa. Tidakis na. Sigud akaalyado na iti politika ti agdama a presidente. Ngam kinalaban nen. Makurkurangan ka no iti tignay wino adang ti presidente may papan iti isyo ti West Philippine Sea. Aniyan. Ay, po ay binabalaw na ti presidente. Tagayam, ada panggap na nga kandidato a presidente. Ay, unay daytaan. Ay san aga po champion iti boxing kat sikatan. Ambisyonan na pa iti kangatuan na posisyon iti pagilyan. Na? Gusto ka. Iti politika, sana kasla boxing. Maaramid lang iti ring. Iti politika, ado ti makalaban mo. May salang tin nakaiturungan ti matang mo. Oh, ti panakilaban mo ngam iti kinapresidente, ado ti sangwem. Unay matan, di la nagpanuno tay. Ngam amok, adda nang sugsugkin kwa na manipod iti oposisyon siguro na ita. Anya nga ruti ko na dagiti tao ita. Babalawon da. Ambisyoso ka no. Ada pa'y mangibaga nga. Oy, magboxing ka na lang. Kunada. Dagiti million of fans na. Awanin. Nadismaya daking kwa na ta sabsabalin ti ugali na kunada. Ugalin sa uno gagangay san iti tao ti kastalakay. Nalaka mabartek iti magunod na baligay. Daras adumakkel ti ulo dagiti daduma ket kayat dato mayabda iti nakangat-ngataw ket tangtangaden ton ti daduma at tao. Precisely. Kadagupan amin ang nabasak a comment. Awan pa'y pimaburkin ko anang uray may sasika. Ay, biyaga talaga. Biyaga kaskas latakyag. Nagadula kit dinatawa kumkumbyo kong ditirabaw ti daga. Sika, ta idol mo ngam syaksan kong idol da iti. Ay, angam, anya nga ruti mabalin tayo. Ay, ket right na mo da ita, kunada. Kanintigan na mo. Ngam amumut nonya ti kapasidad mo sanay. Isu sa bagay, husto ka. San lang dayta. Ada pa pus na katkatawaan da no pod no dayjay. Amumutin iti social media. Anya manay. Ada ka no pinirmaan na alintag. I sign into law kunana. Ken dagitay ko author ken author Senate bill. Ay susina. Saan aya presidente lang ti adda bilag na amang pirma no anya dagiti maidadagken ko na manipod iti Congress. Aging ga iti Senado agakat alintag. Wen, tonggang kit advisor na. Hay. Hay. Uray, ta idol mo la unay. Ay, siyempre. Idol mo gustay nga wanay. Laing tupay iti boxing. No boxing ako tiso. Ngam no politika. Polos. Sikon mo't lang king kwa na, may sa tigakat anay pasana nga inaramid na. Anyamot ngay dayjay. Ngagbasa tayo iti Biblia. Anya. Nasapa mo't ang nagambisyon Ngaron. Sa bagay, karabangan amin na ita. Basta kahit nakalakid din nagiti tao.
Wan matkit di Yung ado tinang babalaw ken ko ana. Nasa pakano ana ulaw. Gapo nga tatabilyo na rin Baknangan. Ang dapat nga ron nang ibaga kan nang advice ken ko ana. Ano patuluyan na ti panagkandidato na presidente. Ang mga numaibustisan ni Kuana ang nagrigligatan na. Mabalin tadakkel una yung tigastusan ti may sa kandidato ita. Barangay tupay kat masapul ngagpainom kan. Kung nga ron, mangted iti isok mon na iti sangar. Saan ko mabalin ti kasta? No, saan mumot nga minan napagusto nida? Ore, kwalipikado ka, saan da ka nga ibutos? Tajay tao ngagpainom ti ikurit da tinagan na iti balota. Kastan ti taray ti politika. Ultimo iti barangay lang. Nawan budget mo. Saan mo lagan nga almanan? Sayang lang ti bandog mo. Ala. Sana day ta ti mang stress di ta panunot mo. Agsurat ka kitin, agsurat ka. Maturog ka mahit na makatugtuglap ka. Anya? Umalatiwak lang ka dananang. Mapan ko man kita nya ti linoto da pangaldawan da. Kas na masadutak nga agluto. Makidigo aglangan. Anyan ni Rosa. Masadot ka nung agluto. Isa mapanlagan makidigaw. Agsuratak no agsuratak. Maturugak no makatugtuglipa. Anyan. Huwag nung sakit dito ko na. Makatuglipak patay. Anyan tapi plak ko aya. Magsuratak sakit dito politiko nga agraraman. Manipod kinatanod ag kandidato para mayor. Awan ba't nga tan pambar, my first lady. Mayura itan, tiawag lakin ka. Ay, saan ko nga almananday ta? Anya? No, anya ti sigod nga awag da kanyak. Kay kayat ko pa Ngam saan mo amalapdan ida amangawag ken kay ti Mayura. Taasawa na ka ti Mayor ti Santa Disgracia. Wen, no iti formal at tarip nong. Ngam ni ditila ang ayan tayo, mas kay kayat ko nga awagan daklatan iti Manang Rosa, wano ading Rosa. Andakin ka, ha? Among mata sana ka naruam. Kita, busy Mayor mo ni Tatang. Panagkunat, ado man ti matulungan na. Ay, sigurado lakit di day tatom. Among mata ni Tatang. Awan sa bali nga da iti panunot na, no saan apagimbagan dagiti kailian na. Uy, sa layos ti botos na. Sa makikita kon ti ada panagturas ti ili tayo. At danala ka sekretary to the vice mayor sa ping. Iso nga oresan kan nga umay di opisina. Malaksid no napatig unay aba nag-arason. Ay, kat iso ken may saan niya kumat aramidak nga ijay. Mabalin mo lata mo ti umay agam saan nga inaldaw. Uray pa sa anak ngam umay. Anya ko ma. Anyan? Ken may sa kababain mo't ano ag kara umayak kit din ijay. Ang mga no dama ko na dagiti staff mo. Anyat umayan day ta bakit kung kunadan tukit di kanya ka. Bisan mo't siguro Si kamot lang tinagkunasan aya. Asa anak nga kara umay ijay. O di saan? Anya ko ma. Sa bali man tinagawa tamon na kunak. Anya sa balay. Sa anak mo't unay ako nang ka tapno saan ko maawatan ti kayat mo asawan. Amok iba inak.
Uno saan, adda kayat mga ilamang. Yay! Wow! Naglapsat ka la katitiday na suot mo a blouse kan skirt Brittany. Oh, really, Vice? Yes, of course. You're so beautiful. And you're the apple of my eyes. Apo, na yan, Vice. Mamatiak to lang ata. Masapol na mamati ka. Katimbisa si Kati mangi blow out kanya. Siya kon, sagot ko ti dinner ta, libre. Really, Vice? Oh yes. Oh, ay na, magkang kayo lang ata itiday ta. Anyan, oh, not so bad. Basta, ada bonus ko, ah. Ay, sure. Manuti kahit mo abonos, ha? Vice, Sanol! Anyan, tadadagos asawa ti agak mo. Unmat. Basta promise, ah. Oh yes. Ibagam taited ko at dagos. Na, tinurugan na ko ni Guste. Saanan anangan tada ka no dinner meeting na kadagiti staff na itay. Sabagay, saan ka mabisig? Maturog ak matan. Blooming ka akanayan, ah, Brittany. Oh, saan mo ta, auntie? Haman, isut madlaw ko kang ka. Na yan, abang lumka na ka. Anyan, ultimo day ta, madlaw yo? Unmat. Sa bagay matkati, ah. Kanayon pa, iti dinner yo. Ibagbagak nga ro, kababain. Agpilik damat. Tapno sa anak ka nun agluto, no sumangputak. Kat aginanat adagusan. Kaya. Sige, ante. Dumanon kayo dito opisina ni Vice Mayor. Sabalin samot ka na ito. Ang mga noadan milago ang papaspasamat iti opisina ni Vice Mayor. Ay, naspakan no kasta. Naimbag man, ta nakapasyar kayo dito yung munisipyo. Wan, apa anak ni health center, interos kumutun aditoy. Ay, kasta, manang. Ay, rumbong kumakit di. Ang inal daw kayo nga umay dito, ya. Anya? Tap na change environment. Kasta. O, sige, manang. Dumanon kayo dito opisina ni Vice. Saan damot siguro abisi unay ti sekretariana. Ha? O, sige, manang. Dumanon kayo. Romantiko ka ang talaga, Gusti. Basta sika. Laki din. Anya, Kaada si Sofeng. Ma'am Sophie. Data ati sekretarya. Saan lang sekretarya no dikat seksitarya. Saklotarya pa eh. Okay, saan kayo nasingaan? Kat pakibiyangan pa eh. Arami de munti kakat mo gusteng. Tamani po tita. Awan asawa masang pudam. Ha! Naman na mapasamag tikas niya. Yung aramidan ni tatang, sipod nagbalinambi si Mayor Rosa. Ay,
Sipod si mangpat dito ni Nanang. Saanan arimor dita may sa guest room? Naimbag kumaano sa anak ko at in the act. Nagasam mo tayo ta saklotarya. Kasano ngamin? Kat seksitarya day di abretan eh. Nulabsam ti agsao. Nakaparangan ti kararwana. Ay sus, Mariusep aya. Dahil ito yan, di kakarwa na ririda. Ay mapantay di balay. Kasaritak ni tatang. Sige, masapol na maurnos na rito. Madadaan tinagan ni tatang, agraman pamilya tayo. Kung saan na maurnos, kat mairakurak na ito. Sige, awagak nga umuna. Ni Sufing ditoy. Katawan dagiti daddo maabado na. Ken Nadaimba tinasurat itirabaw ti kama. Saan ko kanon nasa pulin pa. Kati nakakwadro a wedding picture mi anak kasabit iti diding. Naipakleb. Akayat na asawan. Pinutid nanti may papankada kami. Ay, bay aklat tadi na. Pero marakit eh. Masapul ameliwliwag ko na ito. Mapanak man. Yan ni bayaw gudong. Tagtagay kami. Saan ko makontak ti number da itay dom? Sa dino nga tati napananda? Amang ano na pa ni kayan sekretarya Brita na yung anak ko ma. Nga taa. Ay, hanyamotan ni tatang. Apa na aramid na di kastoy. Sila awak nga raw. Dumeng. Kita ang tinaybaliktad a kwadro iti diteng. Day talaki iti picture daan nagkasarken ni Nanang. Naipaklab mo tayo. Wan. Kat amok ti kayta sa unday tan. No naibaliktad, kayat nasawan nga daririda. Anyang arog tarami din ta. Ngam no maipadata. Kayat nasawan, nagkapyatan. Anya? Amokon ti aramidak dom. Ang masapo la makasaritak ni tata nga umuna. Mabitlaan, taawagak manan. Adda ka di parikot, bayaw busy. Awan bayaw. Kahit ko lang titumagay tapno mayat titurog. Ay, mayatan. Pagpaimas lang ititurog. Narigat mo't no pasiglatan na trabaho ti sang-sangwain. Kumusta mo tibiyag tibi si Mayor, bayaw? Ay mayat bayaw. Asidag king katigrasya, agraman chicks. Anyan niya. Ako, rabak ko kanilang. Ne. Adawag ti anak ko bayaw. Ni Rosa akanakan. Sung batak lang be. Agpay suti ko na, Rosa. Wen tatang. Kayatan ni Nanang ti makikapya kada kayo. Masapul nga ikariyo. Apot din yung ti relasyon nyo. Iti saklutarya. Sekretaryo. Wen, kan may sa nagikatan. Isot inyawag na kanya. Sana kano akayat nga isot po ti pagsinaan mi kananang mo. Kinasarita ni Antina Alma nga staff iti may sa department iti munisipyo. Nasaya at ang arod. Sige, agawid tayo nga rodon, tatang. Ipagpagapuyo lako man kanyak Nanang. Saan kayo kung mga agsinsina kini tatang Mapantay na di balayo. Sige. No saan laga pukin ka? Saan ako nga agawid pa eh. Talagang agsina kami ni ti amam.
Amok ngagkid daw iti pamakawan kada kayo. Kan nagkari asaan na nga ulitan tinaramid da. Kan nagsinada ka nun iti dayja asaklotaryana. Ay este, sekretary na. Nasaya at lang no kasta. Sige, intang arudan. Promise bakit? Saanin ang maulit? Kitagyaman na kata, pinakawanak matlaan. No saan laaga po, ti pa nagpagpakaasin ni Rosa talaga asaan kan asublyan. Agyaman nagtanakin na awatan kayo matlaan, tatang. Nanang. Ngam no ulitin na pay, hay, di tana. Ikarik nga rod. Saanin ang maulit pa'y kitagyaman na baliktad mo matlaan tiladawan da. Anya! Tandaan na pakawan na kaun. Kitagyaman na klaunay. Nagkunakan ka. Wag, sakti nang ipaklub, edi pumanawa, tabasururak. Ngam saan ko ngayon baliktad? Saan ko ngayon subliti kasi sisigaw? Apay, saan ay asikat nang ibaliktad? Ay, nisan! Apay ko nga. Kastagan. Tatang. Nanang, saan kayo kuman nga agapa? Siyak tinang ibaliktad, wano nang ipadata. Aniya. May baliktad mo na may paklabaladawan. Tanda ti gubat. Sus, Maria Kusina ako na ni Tatang Gusti. Anyaya ti... Naituglap ko manay. May magtawan kay ni Rosa. Nakariing kagayaman, Tom. Mahantan. Aden sangput ko amasida. Ay, imbag man, nagkapyamot lang ang dabi si Mayor kananang. Anyat ko nam? Ay. Sos, nagtagtagainap ka man ako Dumeng. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinalwan na ibong anamnama. Dito'y drama tayo,
Gawing mabali namin. Andaman kaya man travel ban ka lagi tidak duma apagilya na sumrek dito Pilipinas, Rosa. Rabang na lang Nangruna kadagiti pagilyan akapigsaan pay lang ti COVID. Kas ija India. Hoy, uri ti pagilyan ang Nepal. Bangladesh, kan anya pa di na duma. Mas daaw Tay di napalubusan na sumrak dagiti umili iti daduma apagilyan dito ayan tayo. Imma daw tinagpositive. Ngam ti Singapore, South Korea, talaga nga inbandat sumrek karag iti pagilyan da. Uri pa yung stadino tinagapwam. Isuan na biit ti pan nakalapad ti panagwaras ti COVID iti pagilyan da. Nadaman na iti nagwaras, nang iti sigo din nga tayo jay. Ngam nalaklakadan anapasardan. Kan natudyo ra iti umili. No kunadang stay at home, agtung palda. Wan tadamat nan anay nga ayuda manipod iti gobyerno da. Ang damot pagilyan, na pinalubusan da ngagtrabaho na iti umili, ngam, naingat ti protokol da. Dito ngay Pilipinas. Asos, kunam nga garamat da iti face shield, ngam arkus matlang iti ulo da. Ayun nga ron. Nalakit din ni Pinoy aya. Tangken ulo. Si Isyak man eh. Imalati man ni Rosa iti ang natata. Nagbiyahe man gaya man natata. Tama pandag pakasar iti kanakanda. Yung bakit niya, naawan mo't langan ti COVID. Kat nagsubling iti normal, ti taray ti biyag sa alubungan. Kunak nagnanayo ng nadi a pandemya. Angam, sana basta makabangon ti ekonomiya na itinakurapay a pagilyan. Kasi ti Pilipinas. Yamin dakkel tinapukaw iti pundo. Igapo iti pandemya. Andak manan dito. Naawanan ti pandemya. Ngam ti sakit ko atuglap. Adalat Agap aplikar ni bakit mo amapan abroad ko nam kagawad primo? Uwan, pare kagawad. Nasaya da. Ang apa nga suti agabroad, imbes sa sika. Narigrigat ti lalaki amapan ngam ti babae kagawad. No di it's wino domestic helper. Nalaklaka. Tad ado ti employer ngam iti lalaki. Sabagay. Tano lalaki, masapol nga skilled. Isumot. Awan mo't nga rod sa baling ambok. No di agtalon ka nagkalap lang. Ito lang ha. Uri karpintiro la ko ma. Awan, kagawad. Agpatinggak lang nga talaga iti talon wino pa nagkalap. Alakit na sayat ha. Parikod nga rod ti magastos. Siyempre, agpa-passport pa'y. Medical. Kun anya pa'y dita. Sumapol iti fly now, pay later Isumot kit di ti plano da kan Agnes ako mari na Ay, isaw ti pagpatulungan na. Ado siguro ti ornong na. Awan ka no kagawad. Ta naibos idi pandemya. Sa dimot nakasubli idin tani. Na lockdown mutten. Naita lang, sirigat na ita. Nay, anda na pinta sa lugar na nagsardan ito sa ti barangay haul. Uwan nga rod. Urayan ta, nulito iti umayanda. Uwan kagawad.
kagawa dito'y, sir? Well, madam. Anyway, siyak ni Remedios de la Cuarta. Actually, ni Chairman Gustilo kayabkab ti sapsapulan ni. Anda nga min nakaibaga kanyak nga iso ti sapulok dito eh. Father-in-law, madam. At ugangak, yung awanda. Napanday di pangkasinan. Mabalin yung bigat pa lang, ti sangput da. Agsubli kami ton kagawad. Ang awan lat amom amabalin mi apagdagusan dito iti sekretarya. Awan mo't amok, madam. Kaya't ko nga minti naulimak a lugar. Basta? At mabilang mama, anda awaga. Sige kagawad. Kaya't kunta ginana. Masaduta kong agmaneho. Nagatidog nga minti biyahe mi. Si Kaman, kan ko na masapsapulan da ni Tanang. Mas na napatag, tirantadakin ko na. Kasta? Sige nulakit dita sa anda napili iti pagyanan. Kasarita kita. Kita anda ti may sa kwarto dita palay. Sige nga ro, tagor no sakbit iti salas, bayat ikaawan nyo pa'y. Sige nga ro, day. Bye. Bye! Ay, sino nga tatagi chay? Apay asap-sapulan da ni Tatang. Kansigon kini Duming, di kotseda ka no. Kaya't nasawan, baknang da. Awan parikot ka na kami kagawad. Ma'am Rosa. Manang Rosa latan. Ma'am, tamok nga inuuna ak siguro ngam kada kayo. Sige. Agin nawag talaangan itinagan. Siyak man ni Remedios ngam Remy latan. Isu Saan kayo ngagdanag? Numano ti itad ni, awan parikot. Uray, i-advance ko pa yan ti makabulan nga abang may kan lodging mi. Board and lodging. Mga no napili, wano di magustuhan dagiti lutwak amasita. Awan parikot Rosa, ta saan kami napili? Kayat mi pa iti masida dito'y probinsya. Nang runa no presko anatang. Sige nga rod Manong nga rod itin mi. Dua kami. I-advance ko tap na awan pampanunuto ko. Kumusta dagiti sa nga iliw, kagawad? Okay damay. Ket bali agabang da kada kami iti makabulan. Oh? Nagsaya atan? Panagkulak. Maragsakan kay tinating ibagak kagawan. Anya data, kagawad? Saan maya parikot mo tigastusan ni bakit mo nga aga brown? Wan kagawad. Ngam, anya ti koneksyon dagiti sa nga ilim wano agboard kada kayo. Ni tatang tisap-sapulan da. Ngam awan da pa. Saan ko nga mo no kano ti sangpad da? Kasta ka di? Sino nga min dagiti sa nga iliw kagawad Duming? Recruiter da ka na ho. Anya? Recruiter para abroad? Uy, kada ito yung tigundaway mo amalibre ni bakit mo itigastusan? Kasano? Umay ka di balay. Tasi ka amis mo tikasarita da kan pagpalawagan da. Sige nga Rodan Rosa anak. Bye. Hanyat ko na ni Rosa bakit. Adda ka nunang sapsapol kan ka iti barangay kat dayjay. Nagabang dan sa iti ayan da Rosa taawan tamot nga rod. Nagabang? Abay, asino da? Sigon ka ni Rosa, recruiter da ka no para abroad. Siyempre,
Adut agsapol iti trabaho kalpasan ti pandemya. Ket dayta adu ati agabroad. Ag-recruit da nga nag. Recruiter da. Un nga ta gam imbaga kiniro sa kitaan da ta ang mga nupikimot dagijay. Ay, wala, narigatan no datayo kit diti pabasulin da. Kinita ka numot di duming dagiti papeles dakat kompleto ka numait. Nawan. Ngam ibaga na ka dagiti agaplikar, akabaranggayan. Masapul mo't ngagpalutpot da mismo. Imbaga siguro mo't ni duming ti kasta. Ay, kalpasan tinamsakan ti pandemya ti biyag tayo. Adwa talaga ti agabroad. Oray ko na mga awanan pandemya. Sana basta aglukat dagiti pagtrabahuan iti pagilyan tayo. Sana kas ka dagiti narangay apagilyan. Pudno ta ko na blakay. Adu apagilyan ti bimabati ekonomyada. Kat maysan ti pagilyan tayo. Mala. Awagak to ni Doming ta, bilinak man online. Katuan Nang rona kat no malpasti kasara, santa pa, makaawi dadago, sigon kini kasinsin. Ano, agigiddan tayo kano apumanaw. Kaslamanan maakas sa bilag nga ireg, iti kalsada, kaslamanan nagpanawan ti balayda. Aniyan, anya ko mapakasignan ta dita? Bayam lata ka din, tayo kayat na. Uray, agtali na itapay lang iti, may sal daw. Ay, si kalata Total, lawan mo't samsambutan ta. Nagdagos mo't dagiti sa nga idim kuma, ije balay darusa. Ay, sumat. Kanamok ngawan parikot iti barangay. Ken, kabala ni Duming daytan. Nalawag mitla kada kayo ti amin, manong primo, manang pilang. Uwan, ma'am. Uwan, ma'am. Tagayaman kami kada kayo. Makapanak matlangan ni Diyang Pao. Uwan, basta matulungan da kami lakit ni ngag-recruit. Da kami ti makaamo iti dayta, madam. Ngam titulagan tayo ket para lang kada tayo. Uwan, ma'am. Uwan, ma'am. Da kayo lang ti libre, ngam dagiti kakadwayo ket kagudwa iti placement fee. Ken isuda ti aggastos para passport. Un ma'am, adu ti mayata, narigat ti biyag dito ayan may. Nang runa ka, namsaakan mo ti pandemya kada kami. Saan lang ada kayo? Naimbagkit dito open itan dagiti pagilian ngagkasapulan iti katulong. Podno dayta, ma'am. Naimbaglaan, tada kayo. Iso nga itamot lang. Ag-recruit kami. Agalukoy kami kadagiti mayat nga agabroad. Un ma'am. Iya purayo, tapno da kayo ti first batch. Entun umay abulan, ag-flight kayo, ta addan dagiti nakasagana nga employer manang ilang. Sos, awanan pa rikot ta bakit? Maka-abroad ka nga awan gastusan ta. Ayun lakay. Iso ang mabalintan ti umutang iti store. Anya? Kawat. Imposible mo ta saan data pautangan. Inton umay abulan, ag-flight akong sigun ken ni Madam de la Cuarta. Sige, dumagas kan kiniina sakka wenno banay ta umutang kan iti masida nga uray corn beef laan. Ayun nalakay. Tanay, napurga tayo mo't iti sardinas iti pandemya. Kasat da, taisuda ti first batch kan awanan gastusan da. Wala nga raw. Naibagam katakwadan, ano dawayada kat mapandagin kwari di opisina, nga akin sakop kadagiti agaplikar iti abroad. Imbaga, hanggang umdas ka nun tinaypakita ka na ko ada papeles da. Kan ti panagdagos da diti balay. Iso Ay, sapay na ko matawan to ti problema dom. Tadi kagat may ramraman. Imbagak mat ka na ko ada, adi na basta agibat iti kwarta. Uray pay. Amumatan, dagiti ka barangayan tayo. Wala.
Saan kumata kaya ta mabiktima na iti kabaranggayan tayo kanang iti illegal recruiter? Abustadan sapay nagisanda ni ti dagana. Kan nagilako ka dagiti tarakenda. Iso nga ron. Dapay kaya't nangiyotang iti sweldo nanto na. Ano ipatulod na adulya. Na yan. Di dala makaura yan. Kung nga ron man. Ala. Kasi tinakunak, sapay la kumataawan dakas ang mapasamak. Alang arod, naka hindi makamudita dumeng. Bye. Ay, Day, ninsamot duming dyan nakasaritam. huwag. Kat, kumusta ka numutan dyan nagabang a recruiter dyan balayda? Okay ka numay. Ano ka no dagiti nag-apply ka barangayan? Eh, nasaya at Tapno makabawi damot daras gapot pinasar tayo arikat gapot pandemya. Ay, talaga nga do dagiti agabro dita. Anya gayam ti ko nati kasinsin mo. Mabalintan tagawid din ton bigat. Malakit na saya at rumbang laang nga agawin tan. Anya ko ta dito oy. Makalawas tan taon. Saan tamot ngamin ang agawid adagos kalpasan ti kasar. Kaya't dapay mo ngamin, di makibanding ka dada. So, pinagustok lang tayo na. Tasan ko nga mo makasubli akto pa dito, iwin sa anin. Last day no bigatin ti panangitid kadagiti pang passport yung. Wen, Madam de la Cuarta. No, adda dagiti saan pa'y ang makaitid. Second batch dan. Kasi tinakunak, agur-urayan dagiti employer yung. Maud-udin dagiti saan pa yan nakakumpleto Madam? Ngam sayang, imbes amakapan kayo kuman. Ay, hawan mabalin Madam. No saan da ang mairemedyo. Wen ang ngam at least ada sa nga pulo ket dua kay a first batch. Ay, wen Madam? Nalangaron. Urayag ti bayad yo aging ga iti alas 10 no bigat. Ta masapol ang mairash dagiti passport yo. Nagsaya atin. Nukalpasan lang ti makalawas ket makapandan Ma'am de la Cuarta. Wen kagawan. Iso nga adpa Manila ak inton bigat. Inton sangal daw. Malpasan ket yeg ko aminin a passport ta. Kalpasan na. Sang-sang kamay sa kami nga adpa Manila para iti pidusda. Wenno pre-departure orientation seminar da. Napartak Saan dan nga agawid pa, iso nga awitin dan dagiti masapul nga itugot ta inton mapandag pidos ta, diretsyon day ta. Agplight damutan. Mayat lukas ta. Uwan kagawad. Iso anagasat dagiti first batch. Tandawag ko, Madam. Excuse me. Sige lang kagawad ta, maturog ak matan. Well, sir. Thank you, sir. Hindi kayo mandanagan, sir. Okay. Well, sir. Bye. Nakasan. Rosa. Rosa. Apay. Sino dyan mawag? Kaslaborito ka. Ni Hepe. Apay. Adda umay da aristaran dito barangay tayo. Aristaran? Sino? Nangiti illegal recruiter. Madam de la Cuarta, nakaturog kayo ka din? Tanda ngamin humabol ng aplikante, madam. Mabit lang kagawad. Nasayat, nakaring kayo pa.
Ayan da kagawad. Kumikain, patronan. Pulis? Sorry, Miss De La Cuarta. Naimbaglangan, ta saan nyo pa anay taray ti kwarta dagiti kabaranggayan na Kasano nga? Sige, patroman. Usasan nyo na nga illegal recruiter. Katsika, kagawad primo. Ayabam amin dagiti na-recruit nyo. Takadwa na kayong agudong. Anya na pan nakaupay anam nama. Tidakas na. Nayutang pa yan piman, ta ipatulod da adolyar. Ay salbat. Naituglip ko man eh. Anya man na dya tagay depan. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.